Ons is gekontak in September 2016 vir hierdie 11 jaar oue wit renoster. Hy is gestroop in die omgewing van Klerksdorp. En 'n polisiebeampte het verbygery en gesien dat hierdie dier loop daar met omtrent net 1/3 van sy, 2/3 van sy gesig oor. Die hele boonste derde is gestroop en die horings is verwyder. Hy het ons gekontak en gesê, jy weet, kan ons nie die dier help nie. Op daai oomblik het ek vir hom gesê, absoluut, dis presies wat ons doen. Lang storie kort, ons het die renoster gaan haal, ons het hom na 'n secure facility toe gebring en daarna het ons met die rehabilitasie en genesingswerk begin. Dit was 'n baie groot wond op hom, so dit vat nogal lank om te genees. Dit is die een probleem. Die ander probleem is, ons moet onthou, dis 'n wilde dier. So 'n ou kan nie 'n verband opsit wat jy elke dag kan vervang nie. Jy kan nie die dier elke week behandel nie, want jy moet hom onder narkose sit. So ons behandel hom op hierdie oomblik omtrent, rek ons dit na so elke 4 na 6 weke toe. As ons gelukkig is, elke 2 maande. En die afgelope jaar en 'n half amper het die wond baie genees. Ek sê hy het omtrent 70 na 80% genees. Maar nou vir die afgelope 2 keer wat ons hom behandel het, lyk dit vir my of die wond regtig stil staan. Daar's nie enige verder genesing nie. Daar's nie enige infeksie of so nie en die wond lyk eintlik baie goed. Maar dit lyk nie, dit kom vir my voor asof die wond nie regtig verder baie genees nie. The pleasure of meeting Dr. Johan last year and just spoke to him about what we can do for human defects on the face successfully. And I completely understand that rhino is a completely different species, but perhaps there's a way that we can just do something for these animals by just applying some of our principles. Ek is voorgestel aan Dr. Mark Steinman, hy's 'n plastiese chirurg van Johannesburg. En ons het besluit om hom in te kry, om ons te help, om te probeer 'n plan uitwerk om hierdie gesig van Saya dan weer te genees. So as a South African, obviously, it's the first time I've ever touched a rhino today. We saw some of the orphans, which was an incredible experience. The animal itself, the skin is completely different, and I've really appreciated that now today by just touching and feeling the skin. The similarity I can think to a human would be to the sole of a foot in terms of reconstruction of defects in the foot, because the mobility of the skin is very, very poor. So when it comes to reconstructing it with local flaps, very local, simple flaps, you would need some good mobility in the skin. There's many options that we can do for the rhino. I can think of a multitude of flaps and options, skin grafts that we can do. Biggest challenge is how we're going to secure the flap or the skin graft or whatever we do, and to make sure that it stays there for a long period of time. The amount of planning in this is going to be very, very important. I would be more comfortable doing a few dissections on cadavers of rhinos' heads to really try and get an understanding of the anatomy of the head. It's to my understanding, what I've been told by vets, is that the anatomy, especially the arterial blood supply to the head, is very poorly understood. Ons verloor elk jaar 1000 renosters, maar ons weet nog steeds nie die basiese konsepte van hoe om 'n renoster te behandel nie. Watter antibiotika om te gebruik nie, watter anti-inflammatoriese en pynmiddels te gebruik nie. Ons ken nie eens die anatomie van 'n renoster nie. Waar hy obviously die anatomie van 'n mens en waar jou bloedvate en jou slagareale baie goed ken, weet ons nie dit nie. So ons sal eers 'n kop of 2 kry en ons sal dit dissekteer en ons sal daarop kyk hoe lyk die anatomie. En of dit dan nou feasible is om die planne wat hy het en die idees wat hy het, jy weet, toe te pas in Saya. So dis die eerste groot probleem. En dan die tweede probleem is, ons sal hopelik by daai tyd al 'n plan uitgewerk het om nadat ons daai chirurgie gedoen het, iets behoort te sit vir beskerming en dit weet dan net vas te werk. Jy weet, soos jy 'n gewone mens in 'n verband sal sit of iets, of jy weet, hulle sal op 'n bed lê stil. Ons kan nie presies dit vir hom sê nie. Die probleem met hierdie tipe diere is hulle kap al daai been weg. So ons het basies net sagte weefsel of vel waarin ons steke kan sit.
En dit lyk my ek het al die sterkste steke wat jy het ek gebruik en dit werk net nie. So prakties dink ek sal ek vir my en Maak sal ek jy weet 1 of 2 koppe kry. Dan sal ons bymekaar kom, ons sal dit dissekteer, ons sal kyk hoe soepel is die vel, jy weet wat se tipe flaps kan mens doen, waar die bloedvate en so aanloop. En afhangende van wat ons daarop kry, dan sal ons besluit wat ons op sy as sal doen. If you have a dominant arterial supply running somewhere on the face, you can raise a nice big flap, and the origin of that flap can be quite narrow, and you can rotate it a lot easier. So you can fight that poor mobility problem that we have. And that's the biggest thing. If you imagine like a leaf shape on the top of the rhino's head, in humans we call it a forehead flap. If we can do something similar in a rhino, I really believe it could be a success. I've got a 2-year-old daughter, and I'd love her to be around. I'd love them to be around when she's my age, and it's exciting. And how can you not love rhinos? They're beautiful creatures.